Zdravo đaci, vidimo se opet na času srpskog jezika. Ovih dana neki su lepo radili, a neki mi se ne javljaju odavno. Interesuje me recimo šta je sa Eminom. Odavno se nije javio, nije poslao nikakav rad. Kao što znate, mi smo iz srpskog završili sa latinicom. I sada možemo sve što radimo čitati i pisati latiničnim pismom. Juče smo iz srpskog jezika radili jednu pesmu koju je napisao Dragomir Đorđević. To je bila pesma Ja sam bio srećno dete. A on je inače poznati dečiji pesnik i danas ćemo se baviti još nekim njegovim pesmama. Ovo je u stvari lektira i da smo u školi, vi biste sami pripremili njegove pesme, ali s obzirom da je situacija ovakva kakva je, vi ćete danas dobiti nekoliko njegovih pesama i zadatke koje treba da odradite. Prvo da saznamo nešto o piscu. Dragomir Đorđević je pisac koji je rođen 11. marta 1953. godine u Zemunu. Živeo je u Beogradu, umro 1999. godine. Napisao je oko 2000 pesama i objavio 17 knjiga poezije za najmlađe, odnosno za decu. Njegove pesme su zanimljive i savremene, tako da ih današnja deca razumeju. Prva pesma koju ćemo danas imati zove se Promoćurna pesma. Neću je ja čitati, svako od ovih pesama morate čitati vi, tako vežbate i latinicu, čitanje latinice. Druga pesma zove se Nije lako biti dete. I od ovih pesama koje su ovdje date, meni je ovo jedna od najlepših pesama. Još jedna od njegovih smiješnih pesama jeste pesma Ošišana pesma. Baš tako se zove Ošišana, zbog čega saznaćete kad to čitate. Tu je pesma Planinar. Znate li ko su planinari? Oni koji vole da obilaze planine, da šetaju, da borave u prirodi. Šta su vaši zadaci? Nakon što pročitate ove pesme, treba da u vašim sveskama odradite sljedeće. Onda napišete naslov, zatim da napišete nešto o piscu, nazive pesama koje ste pročitali, a onda da odgovorite na sljedeća pitanja. Koja pesma vam se najviše dopala? Zbog čega? Da prepišete stihove koje su vam se najviše dopale i da ilustrujete jednu pesmu. Znači jednu koju vi želite, deo pesme koji vi želite. Iz matematike i dalje vežbamo crtanje pravouglnika, kvadrata i trougla. I imamo zadatke za vežbanje. Ove zadatke radite u vašim sveskama. Radite samostalno, molim vas, jer hoću da vidim koliko sami umete. Nemojte da vam roditelji ispravljaju ili pomažu oko zadataka. Uradite sami da vidim koliko ste razumeli i pošaljite mi zadatke. Obavezno. Zadaci su sljedeći. Nacrtaj pravouglnik čija su temeljna tačke A, B, C i D. Dužine stranica su samo 6 i 5 kvadratića. Znate sami kako merite kvadratiće u vašim sveskama u kvadratnoj mreži. Drugi nacrtaj pravouglnik čije su stranice 2 cm i 3 cm. Također smo učili korišćenje lenira. Nacrtaj kvadrat čije su stranice 4 kvadratića. Kvadrat stranice 3 kvadratića. I pravouglnik određeni koji je tačno obeležen. Pa taj pravouglnik sa jednom duži treba da podelite tako da dobijete 2 trouga. Znači kada ga podelite treba dobijete 2 trouga. Za domaći u udžbeniku radite stranu 75. Znači šta smo rekli?
Danas je obavezno poslati i zadatke iz srpskog jezika i zadatke iz matematike. Trudite se da pišete, pogotovo iz srpskog jezika, čitko, ali prvo mogu da pročitam šta ste napisali. Budite dobri, čuvajte se i čujemo se sutra.